Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve kefâ ve salatu ve selamu ala nebiyyil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men ihtefâ emme ba'du. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem "Et-tâibu minel-zemb kemen la zembe leh." Sadaka Rasulullah. Jasab algan günөөsүнө Кудайдан кечирим сурап тооба кылган инсан günөөсү жоктой инсандын өзү деген. Аллахга кечирим. Табииндердин дооруна барып такалат. Азыр мен айта турган окуя. Табииндердин доорунда. Чоң кала, чоң шаарда bir kişiden bari kaçtı. Canına ötse, elinin canına ötse, el anın canına ötse, çocuğa ikinci anın canına barmağıday olup, жақсылап görüp tanып alıp, başkalarını dağı gördün mü tegini dep, söyleyiminen görsötüp, ikinci uşuğa jolu bolun, жақында bagın dep, bir kişiden kaççı boluşundu. Ankeni bu kişinin denesinden sasık adamga taptakır jakpagan, jagımsız jit çıga beredi. Barmagan darigeri kalmada. Darigerin bari anın kulak, murun, oğuz, til, tiş bardıq mücazı tekşerip çıkıp sende hiç kanday oğru yok. Hiç kanday oğru yok. Anda benim de var. Darıgırlar ağaydılar. Usul deneyden çıkan sasın ciddi joğotuş üçün elge aralaşıp sinip geçişi üçün biraz kurbançılık kılasın. Kantip? En kımbatma atırlar satılgan dükkanga girip аңқыған жипарчыктан алып себенесиң. Жасады. 1000 түркүн жипарчыкты себенсе да, ал аңқыған жипарчыкты анын денесинен чыккан сасыган жыт басып кетти. Дагы деле адам качкан, үрккөн, эч ким жакындабайт. Ошентип bir gün bir чоң muhaddis ustazga ыйлап кирип келди. Ustaz, kechiresiz, jitим жагымсыз sizge. Бирок мен бул жашоодо таптакыр эшитсем батынбай калдым. Элдин бүт бары менен чочуркап качып атат. Үй бүлөм таптакыр мени менен болбой калды. Отур. Ооба, сенин денеңден чыккан жагымсыз жит менин каңгымымды жыртып жарып атат. Баштан барып айтты, дарыгерге бардым, жыттуу нерсени септим болбоду. Ал айтты, болбойт. Дарыгериңди айыктыра албайт, жыттуу жытын да муну жок кыла албайбыз. Анда мен эмне кылам? Билесиңби бул эмнени жыты? Бул сен жасап аткан күнөөлөрдүн жыты деди. Sen jasab atkan günöөлөрдүн жыты. Allah Taala seni ушунчалык жакшы көрөт. Seni ушунчалыk сүйөт günöөлү кечирүүнү. Улам күндөн күнгө sen жасаган günöөнү жашырып келди. Bir gün болбосо bir gün мага тооба кылып кайрылат деп. Кайрылган жоксуң сен Раббиңе. Тескерисинче сен тескери басып. Кудайды тааныган жоксуң. Ayağında emesine gelir. Bu menden kaçıp atar. Mağa toba kılat dep men kütkön sayın bu menden çocuğuğa kaçıp atar, meni toğutmay atar. Men buğa yaşoo verdim, ömür, rızkı, deniz soğuk, baylık verdim. Bирок başkaga табынып, başkaga сыйынып атам. Mağa эмес. Men эми bunu ушундай азаптайм. Денесинен сасып жыт чыгарып, бул менден качкандай адамдарды мындан качырып коёюн.
деп Аллах Таала сенин жасаган күнөөлөрүң жытып чыгарып койду. Туура айтасың. Мен урлук кылам, мен зина кылам, арак ичем, сүткорлук менен иш алып барам. Аяғы суйруктарды алып келип өзүм да пайдаланып, аны өзгөлөргө да сатып колдонуп иштейм dedi. Көрдүңбү? Ар бир жаман күнөө иштеп, сасык жыты ар кандай жыттанат. Эмне кылам? Мындай болду. Günöөлөрүңдөн арыласың, Кудайга тооба кыласың, Кудайдан кечирим сурайсың, ушул жытыңдан арыласың dedi. Ал киши бул алимдин алдан туруп баратканда Аллах менин күнөөмдү кечиргин. Мен сага тооба кылдым, кайрылдым. Кечирмешиңдин астанасына келдим деп тооба кылып кечирим сурап жүрдү. Бирок денеден чыккан сасыкчы токтогон жок. Арагын таштады, зина, урлук, сүткорлук баарын таштады. Бирок дагы эле сасык чыга берди. Кайрадан ошол алимга келди. Болбой атат, сиз айтканыңызды жасасам деле денемдеги сасык чыгып кетпей атат. Кетпейт. Туура айтасың. Акан кетти. Сен мен айткан күндөн баштап урлукту таштадым, зинага барбадым, сүткөрлүк кылбадым, арак ичпедим. Ага чейинки жасап койгон күнөө иштеринен сөз гана тооба кылдым. Өкүнгөн жоксуң. Экинчи бул ишке барбайм деп Аллах менен ударашкан жоксуң десең. Туура айтасың. Анткен жокмун деди. Мен эмне кылам? Мындай кыл. Кайрымдуулукту элдин эң төмөнкү катмарынан кабар ал. Намазыңды такай окуп, орозоңду туткон, Аллахтын Байтулласы болгон хажга баргын, ошол жерде сен кечирилесиң деди. Барды. Байтулланы айланып жүргөндө адамдар андан обожолоп качып жүргөн. Жамаат намазга кире калып, ыкта кылса адамдар бүт барды ыкта кылган боюнча бир тарапка сүрүлүп атты. Ушунчалык тарт өлүмдүк сасып атты. Хажга барса деле, кайрымдуулук кылса деле, орозо тутса деле, намаз окуса деле калган жок. Кабадан чыгып, алыстагы бир мүрзөгө келип, мен эми ушул жерде өлүп эле тынайынчы деп даяр казылган бир мүрзөгө жатып уктап кетти. Түшүндө мүрзөдөгү маркумдар, "Эй, надан, не мынча сасыксың" деп кепиңдерин үстүрүгө боюнча маркумдар качты. Ойгонсо ордунда жатат. Аллахым, мени мынча коргодуң я Рабби деп ыйлады. Анын ушинтип ыйлап атканын жолунан өтүп бара жаткан бир салих инсан угуп, сен эмнеге Аллахка чоң сүйлөп атасың? Эмне бул жерде жатасың? Ömür tarjırmanını aytıp ötkөндөн кийин туп-туура сенин денеңден жыт кетпейт бул. Анткени сен Аллахка нааразылыгыңды билдирип атасың. Кантип нааразылык билдирип атам dedi. Ал айтты. Эй жараткан, неге мени мындай сасытып койдуң деп атасың? Сасыткыны сен өзүң жасап атып беле. Аллах Кур'анда астагфирулlah Ankebut surasında Estağfurullah Elif Lam Mim Ahasiben nasu en yutraku en yekule amennâ ve hum la yuftenûn Sadakallahu azim. Emne? Adamlar imanға gelgenden keyinle boldu büttü. Men 5 vakit namaz okutam. Allah'tan bana hiç qanday jamanlık gelmeydi, sınava gelmeydi, oğurlayman. Emne ne istesem uğurdamayın. Dep esepleşever. Teskerice imanға gelgenden keyin köpürük sınayman. Dep atады Allah Taala. Allah Taala senin jasagan günөөңдү sasıp jıtып çıkarганын sebebi tooba kılıp bir otolo suurulup çıksın, günөө kılуу kanday tatал bolso, kechirimin oşondoy boluşun sana aytып атат Allah Taala. Sen aytып атасың da,
Sajda kılmam. Allah'ım sajda kılsam dele denimle sası çıkıp ketmeyi taktı. Oruza tutsam dele denimle sası çıkıp ketmeyi taktı. Ay sen, ey jaratkan Allah, denimden çıkıvatkan sarsız jıtka ben özüm sebepkermin dep dagı dele özümdü tömen ala dersin. Benim ne kılışım gerek dedi. Sen tilim menen emes, yüreğim menen oğdarılıp La ilahe illallah Muhammedur Resulullah degin dedi. Oşondığına Allah'ından durup jaşoğum uşundayla olsun. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah deginde yolda ötüp baracaktan kişiler bunun jıparcı kayaktan gelgen jıtteşti. Bu inni olğan anqıqan jıtmınday jıttay elegелек dedi. Janında turgan tabi'in aytdı. Bel huwa raihatu rajulin arafa rabbah. Bu jıparcı Rabbisin anıq jaratuvchi jana kechiruvchi deb taanagan insonning tilinden chiqqan jit deb juradi. Suyukli bir tuğan. Alimler aytadi. لو كان رائحة ذنب ما جلسنا أحد. Eğer de biz jasagan gününün jıtını Allah Taala sırtqa çıgarıp koyganda biri-biri üzmenen momenti bir saat otura koyaydı elek. Bagımdat namazını okubay koygandardın manqası agıp kalsın dese, şahanın jarımının manqası agıp kalat elek. Görüyle ha, sorun bugün bagımdatты öldürgen ekensin sen. Sorun kurulup tönертерek жатпай берем деп, анын аккан маңкасынан багымдатты окубай койгондорун билип турмакпыз. Beşin namazını okubay koygandor bir minut südürüp basıp kalsın деп Allah Taala aytsa, şahanın jarımı butun südürüp kalmaydı. Bazar tügül bardın butun südürüp kalmaydı. Oşoндуктан келгиле Allah жасап аткан күнөөбүздүн сасык жытын жашырып bari bir gün maga bul tooba kılıp kayırılat dep jaşırıp kele jatat. Oşondoy günөөbүздү эч ким айтпай жашырып келе жаткан Allah Taalaga tooba kılıp kayırılat. Allah kechirет. Başkalarından namazga çakırgılar. Alar dagы bizge жеткен баганы менен периштелерге зыян берип аткан сасык жыты менен зыян берип аткан күнөөсүнөн арылып биз сыяктуу саждага башын койсун. Allah keçirip oşantık ayaklarız. Ettâi minel-zemb kemen lâ zembe leh. Jasagan günөөsүнө ökünüp tooba kılgan, günөөsü jok insan ve taptaza bolup kalat degen. Amin. Allahumma inneke afuwwun kerim. Tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim bi rahmetika ya erhamer rahim. Allahu ekber. Selamun aleyküm.